معيشته عليه السلام قبل البعثة سلام دبي اترك لي غفانو نبي كما فنو بيونو مغي كوريغا كلي غفانو قلوبي غيكول سلام دبي اترك لي غفانو اي ما بابافلو كيبيكون مداتك وارته نكربته adi kiyeta rakkawi faqir yatim beflo kom gay tuppulu iruga kirfodu hippa ulubi sauduwan haagi mihumge terege masakkepulu kuraba ulube warak hama bodufulu umun etange baajiyatuga hunnawa ke yegfana ikkiru akhunna ekwa bakari hui heppan ulubiye makka rujoy wadage fahumes e makka ge ahul wedinna ujure masakkepulu kurebiye miwahaka sahih bukhari ga nangan nawafa we fahe nabi bekajun duniyage bodech masakatun duru wadage tibbewami hama kommehem beenum ba kamike mihini e bekajunni nohanu mustadi bewkam ga wiinam e bekajun e mustadi kamagin ulwan hadwagin abaduge baajwerikam fiyawa ekamagin masbulwan jehi jehe fahe ekamai e bekajun ekankawattaka fonu weonu kankamai ei ekun nujevene dikamike mihini e bekajun fonu weeni duniyega mistakun rivetikun ulwafa e mistakun dawagin abaduge baajwerikam gendewamate fahe maris kedange bawale bi emmiha shar'iyyata ebbas wani insan duniyega zahiduwe akhiratuge ni'mata kurmatla ulumge wachate isri diha nabi bekadumge hal kol taki basmachan hori rangalu hekitake fahe isa ge fanum wani mistakun kore zahidukam bodu bekadukam ge musa ge fanai ibrahim ge fanum ham efade me meha nabi bekadumge me tuppulurge hal kol kiwes maaka tanwas hal kol none adi kita emme bekajunge me hal kol huri dadi eggut kare mi maris kajange nabi bekajun ege matim fonuwa fawa furihama hikmetteri gotike mihni ebe kajunai tabawa mihun duniyega wakiyala emacha vetti hajakoe gatumun mana kurewamattaka ebe kajunni namona takikamga umate fa duniyega wakiyala emacha vetti akhiren handuanitkon ulumi komme badayaka i fitnege sobe bakari hui heppewami hame efadan nabi bekajuna meduga huri maikamike bakari hui happa nuluba nabi bekeleku noev ewaka isurukele gfanu khabaru kurebi ative sahih bukhari ga hadis ga we mikam ga usam efadan bodu egimwa hikmatir kame we mihini insanaku bahaim sufi ge terei emme dhaif emme dirawar sufi kam gawa bakari hui happan ege goi kam ga ulefi wiya emihaku hituga ogari kamai kulunweri kan halda de den ekamun nakulwe khalgu takunge goi kamai veri kamal deve iruga emihaku hunna huri garizi aniyaweri kamai tabi'atu tunukan fila hin alje safu fe erun emiya ku hunna huri medumin kan bodu egemba furihama halige demfe salama sallallahu alaihi ituru kale gifanu ge zuwan furu iruga wiafari koroba ulubiye wiafari ga ituru kale gifana i babiri hissa dara kamga saibunu abi saibu ye adi khadij gifanu ge mudlagi sham kale bis wiafari kamga wadagate ei nafage etabakule qadiyatu gifanu iturka gifana ikayn belle biru ekamanaiki waram musandi bekam devkam gawe demfa ekamanage mudalga ikale gifanu masakkepul kuraba ikale gifanu farikuluba eulubi ikale gifanu ge masakkepul ge natija ine fa maris kadange ikale gifana bawa debbi suratu duhaga dharma weriwe wadigen wahi kurebi miayatu gahuri magutabani karwar kuraba dakwa fa adam yajidka ekadange kaligfanu dekewali nugannawa hijje yatima kam ga baniko faawa den tanwas kurba fi wawjadaka adi kaligfanu dekewali gate wallan ulubane waki dinen egodanugen unne bekade kam ga fahada den tedmagu dakwa fi wawjadaka adi kaligfanu dekewali gate ailan harada beenum bejje bekade kam ga faghuna den musani kurba fi mi nabi kam ge kuriga tanwas kurebumai mustandi kurebumai den nabi kan fonubum tedmagu dekki kam ge wahake fay fatarai iman kamatrai ibrahim ge fanu ge dinam maris kenage ekade ge fanu tedmagu dekki umun dharma wante wadigen neviye ege kuriyekun ekade ge fanu ein kame denwade nugannawate adi shura suratu ga wahi kuroba fawe wa kadhalika ifadain awhayna ilayka kade ge fanu timan swami ge wahi kurebime ruhan riveti wegimwa tedumage min amrina timan swami ge amrufun ma kunta kade gifanu noe tadri dene wadagannawa kamga mal kitabu fotaki kon echikkan walal iman adi iman kamaki kon kamikka walakin ekamaku ja'alnahu timan swami ge ekanta lebbime nuran nore kamga nahdi bihi ein timan swami ge tedmagu dakwa man nasha'u timan swami ge tedmagu dekkiyuma rusevi alaka min ibadina timan swami altukum kore
سيرته صلى الله عليه وسلم في قومه قبل البعثة سلاماي صلى الله عليه اترك يغفان نبي كما يم فنو بيونمගේ කුරීගා ඉතුරු කලේ ගෆානුගේ කවමුගේ තිරේගා එක යගෆානු උලුබ්බි උලුබු ෆයි නබි කما يم فنو بيونمගේ කුරීගා එක යගෆානුගේ කවමුගේ තිරේගා එක යගෆානු බෙවඩාගති එවරෙන් කුරේ එම්මේ ખુල්ගු හේ බස්ෆුරු තෙදු අමාන ඇචරිකම් බොඩු පිරි හෙනුගේ අබුරු ගෙල්ලි හලිවා ذاتුගේ හුතුරුහා ખુල්ගු තකුන් දුරුකම් බොඩු බේකජෝකම්ගේ mikankan ituru kale gfanu kibaga huri qawmuge mihun kur emme ituru emme aburweri emme mai murubetiriyaki ituru kale gfanu kamga vejjamaddan dene adi evren kuren ekulumga emme mai kambodu avattiri kamga emme heo emme kofamaru emme basfuru ted kambodu bekade kamga ves vejjamaddan dene fahe ifada harkari qawmige emme kale gfanu muhammadul amin men amfrukiya gati maris kelange kale gfanu kibaga ikuru wafa alhamdulillah benimi صالح كنتكاي هري رنگل خلق فروتا كتكاي آيكي اي اترو كلي غفانو كباغا اهرا كوفا مدو كما كتري كما شكر كربما عدل بيري كما مدمري كما ركاتري كما ديلت كما يبر فرو غد كما ددويت كما اي ميكن كما فهي قوم گترين ادي كيتملي دنيا گترين هوديس ميكن كمغا كلي غفانا بره اراهري انيك زمانك ادي كيت دنيا فرنيسره نيميجم دان دم بسم فنانه මිකමුගේ වච්ච දුනියගේ තාරීඛ හෙකිදේ සාබිත් කමකේ ආයිකේ ඉතුරු කලේ ගෆානුගේ අදාවේ තිරින් කුරේ අරාහුරි කලේ ගෆානායි ඉප්රා වරුගේ නදරුබුන් හාරිස් මීනායිකි අබ්දුද්දාර් වංහාගේ ඉජ්ජතරියගේ මීනාවස් එකමන් හෙකිදෙනියේ මී ඉතුරු කලේ ගෆානු නබීකම දාවා කුරබාගෙන් එකලේ ගෆානුගේ බස්ෆුල මිස්තකුන් එම්බ්‍රේතිවේ මිකම් බොඩුවේගෙන් මියන්න හජ්ජු මුසුම්ගා බේරුන් අරා මිස්තකුන්ගේ ගාතුගා එකලේ ගෆානුගේ ખબරු බුනුමන් එම්මෙන් එබ්බස්වේ ඉග්ගුතක බුනුවේතව මක්කාගේ මුෂ්රිකුන් සල්ලාවේ උණු දෝහුගා بين ميهم اي دوغويريكي اي شاعركي اي سحرويريكي نزازات واقع دكون تانغاي لما جسكا نضرب حارس منيتي اي عجاب واقع تيكي محمد غفان دالي تبلوي رسل تيبا ميهم تريغا ميهاترن اهنوي تيبا ميهم امن emme ruhe emme teduveri emme amanateri emme saafu miha kamge den miharu ekade gfanuge nikkuri fulu ge dekiba norave zuwan kamge tulunukan kenifame egennevi kame gennawagen uluwan fettima tiba mihun ei dogwerike sha'irike ei sihurwerike kahinike kima ebas tedkurani kaaku heye balaga mavis tednu kuraname tianon ehen commerce etti kiyeto balate maras kelange gandi buname ekade gfanaki sha'irevs sahirevs dogweri bisnune romingi ehra bodu izzetiri ambratur hirakl abu sufyan kurin ekade gfan ඉතුරුපුළු හද්දවා උළුබ්වාහේ එස්සී දුවහුගාවස් අබූ සුෆියාන් අවසව හද්දෙන්නේවි නෝන් දුවහකු ඉතුරුපුළෙන් හෙද්දේවි කමින් එංගියේ නැතේ මෙහෙන්නේ අබූ සුෆියානකි ඒරු එකේ ෆානා වාදවෙරිවේ හස්තේ රිෆා හුරි මුස්ලිකුන්ගේ වෙරියකේ ඉරකුළු බිදාලුවි මීහුන දොගෙදු දෝකොප්පා හුරි මීහක මාරස් කලංගි කිබේක දොගෙන් නොහදානේ මෙහෙන්නේ මිවාහක සහීහ් බුඛාරි ගාවේ فهي كلي غفانو تبلو يرسل كلي غفانا اسلام دين شريعتا خلاف جاهليه زمان غافري فريها كمكم مني ركاتير දුර්වගින්නේ එයි මාරස් කණාගේ එකන් හිංගෙ විගොතේ අදි තුප්පුළු ඉරුසුරේ බුද්ධ දිකවඩාගෙන් ඉස්වනි මාගද කෝපායකේ දුවහකු එයින් බුදෙගේ අයිදක බුදෙගේ මජ්ලිස්ක වඩේ නුගන්නවතේ එකේ ගෆාන හදීස් කුරවතේ තුන් කේ ගෆාන බොඩුෆුළු වීසුරේ බුදුතක කෝපායස් වෙයිජේ අදි ලෙන්තක වෙස් කෝපායස් වෙයිජමේ ජාහිලිය zamanuga zuwan firihenun kongule zaatu kamakavs emme defaraku noni hifluwes nukurabame e defar me maras kanyange timanka digfanu rakatil kurabafi e dikantakappo ebbis nubakame kurebumakan hifluwes nukurabame ehen hunnawanikom maras kanyange nabikan debuman timanka digfanu mai kurabafi e dikamaki timanka digfanuge arihuga bakari huyappan ule kujjakan edriyaku vidaluime avre makkayen ara zubanu re kurkurafa dain re kurkullafa annande bakarta balhatta dere dengos furtame lagati a kayabanyige thare jaha dumari fume ule giyakaye yadu ahalan etanga itintana nidige hijje den heri irwara abiga honu kan jibgenne ane des kantan hingi hama mifada gotkunne salamay sallallahu alaihi iturake gifanu budutaka qurban kula ebbesiche fariye nukulu wate rahippen hunnevi amide fula haram kurbaginne ikamaki ekauga maabura faaluga hinga kame me fa mi emha siwataki maris kanang ekadange nabiwe kalun zinachiri kurabafa siwatake ei ebe kalun tuppulu irusures ekadange kibain wahid bola gatma tayyarumge furihamka matiga tibbe matake fa ebe kalunni nabikamge kurige yai fahuga kuriha hadikamakai kuni miliyakun safa rakatire wegumwa ma be kalune
نبی کم کی کریگا دنے ای ابے کلن انان تیاروا ما کنتکن ابے کلن احد ویریو مٹکے نبی کم کے فوگا دنے ای ابے کلن کے امتن اقتداء ونی باکی ابے کلن کم گا وتے علیہم الصلوۃ والسلام ما اکرمہ اللہ قبل النبوہ نبی کم کے کریگا مارس کنیاں کہ گفان ما کروا فاوا گوت එමෙ ෆෘතමේ තුප්පුරු ඉරුගා හලිමත් කිෆානුගේ අරියුගා කිරෆදු හිප්පවාන් හුන්නේ zamanuga e halimat kifanuge ahudu baytunge macha lifawa barakatri kama tanwas kamius maras kalyange dekkevi bodu egemwa ni'matike ikari kifanu emihunge tiriya wada nugannawa iru emihun tivi warat tadmadu haali gaye emihunge tirega ikari kifanu hama wadaga tumun emihunge bakaitaka kirweri oi heppatanun anne iru wagganu takun hunnani kirtan ohi al imam al busiri rahimahullah ikari kifanu hamziyaga kiwafa wani hama tede wa idha sakhara al ilahu unasa li sa'idin fa innahum su'adau salama sallallahu alaihi iture ikari kifanu e halimat kifanu aliuga hunnani kon ikari kifanu ge memati pulu irubu mai ikari kifanu ge kibain shaytana ge bawaru nerubu mai mikankan ngaifiye fa maras kadange budretirikama visnairu eki ajab kantake visnune ibawatu kantan ei durkamga dike mihai maras kadange kuladumanta kama ikajange eki kankan hingawafawa magutakai meduga bejum madu visnun kula mihokamga noni nowa hotte mihini nabi bekaduna meduga duniyege ehenihin kankamga aadatakai khilaf kantatta hingewami abawatu ajab kamen none adi maras kajange ekale gafanu maikurevi kantoge tiren ekale gafanu sham kare e wadage daturuga bilagane ekale gafana kiyaman kuraba ehmihum fiyawa ekale gafana hiya alagin otumbiye miwak ekale gfanai e datul fruga ehi terwe bayru man hori khadijatu gfanu ga alu maisal triwa kurebiye mikankamu khadijatu gfanu ekale gfana ikani balwagatma qastu kurebafiye ekale gfanu ni kuri oi zamanu ga wara bodu ma darje diboda ganwane bekale ukan ekona yaqim bodagin piye mikamatta ga ekale gfanu nabi kan ahinduga emme futtamen iman buman awasyo dagati ekona kam ga biye ikona ikale gfanu kiban dik wadagin ba ikale gfanu khulq furu hewkamai aswafa wa mu'jizatu beru ehem mu'jizat kan ikona intizari kuraba kare ben nukurabate ajmaris kalyange ikale gfanu macha fonwi dharmawantakam getiren bi kamake gas gaha gesai hidata ikale gfanu salam kura adu aswakam gavun miakis ma kabodu olumen horikame none ikale gfanu kuriga tibbe nabi be kaljunna bismaris kalyange jama da takit kiyamantiri kurebi kami emmin hin qabul kura kami ke musa gfanuge asoge wahake ai sulaiman gfanuge raskam ge ajabtuge wahake ibis munkir webene wahake none ibrahim gfanu ajfanan ellewni ma vigoti ibis emmin ge meduga mashhur kami ke nibawatu kankan nuisna ekan kama meduga shakku kura vijjai biya emi hudani buddhi huri insanu ge tere netti beru egenne aike mihin noe nudane tae ebawatu kankami ebe kalunge qadaru bodukama izitirikam gamacca buddhi huri mihun dajil geneskatwa maras kinage laba fawa kankame fahe musa ge falunge asa lewima harufeka bigengos fir'aun ge sihur wedin eurenge sihur wedi kam hediya takiti ka nimma fi hama mihem bumon e musa ge falunge kantaki sihur wedi kam bure ma mati darjega wa kamikan e sihur wedi na yagimbe emihuna jehuni ragalan imambe ekkawant kalane kibe sajje tirware ekmo ketangati sifra kiwes konkale kamikal nudanna jahilunna kate ma ka bodu asri nukure mihem be nudatma bure bodu nubakame nuwe buneveni adi musa ge farunge asakolun hilega jesiharun e hilein fingarage gatum bani israil bagage bar darikolak bar aaruge fingaviye mihiri hama hatta ahul kitabinge emmin hama kommehen qabul kuran jihigen ritiko qabul kura kantake mikomak ahuremenge kaw itur rasulullah igfana gas gaha gesai hidata salam kure ikaj igfanuge ingil fulta demedun fingarin hingiye mewa atuge wahaken hama bunaniko eba mihun kure kankama visnun kure ilmen nuhunna mihun ekak wanikaka balala afa ajabo hayran be tiya hari bodati kantake bunefate mihen bodairu nabi ikamuge kankamuga evren fada kanta qabul kura be kalikai mi nabiyya ke huri evis tafati dakka kare nume inge me aike kitame nabi bekajun naka kitame jamadat takiche kiyaman kurebiye nabi bekajun ki kanta ki bodati kanta teke alayhim salat wassalam tabshir at-tawrat bihi sallallahu alayhi wasallam salama sallallahu alayhi iturake gefanu ge bahake in tawrat ga asfa wa fawil kam khabar
سلام دي موسى غفان کے مچ مارس کلیان کے باوا دبا فا ونی اتمانای اکتی گم با شریعت تو کے مچ ایفن اکلی گم با فتک ادی افتگا ایک فهم مارس کلیان کے فنو بانے ات رسول بے کلی کے خبر تن ات گتگن انگ وافا وی فای افتگا ہرمن کے میما رسولا کے واہ موسى غفان انگی ام مفدا وحی قربا فا وی امیہن تکا امیہن کے اخون کے ترے کلی غفان فد نبی قائم قربا فی میں من سوامی کے بس بے کلی کو دوفر متی کا لبا فی میں ಇವನ್ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಕುರಬ್ಬ ಕೊಮ್ಮೆ ಅಮರಿಗೆ ವಾಹಕಂ ಎಬೆ ಕದಕ ಮಿಹುನಾಯಿ ವಾಹಕ ದಕ್ಕವಾ ಹುಟ್ಟೆ ಇವನ್ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನಂಫ್ರು ಮತಿ ಎಬೆ ಕದಕ ದಕ್ಕವಾ ವಾಹಕ ತಕಾಯಿ ದಿಕೊಳ್ವೆ ಕಿಯಮನ್ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಕೋಪ ದಬ್ಬಾಹುರಿ ಇವನ್ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಫೈತ್ ಇವನ್ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಕಿಬಿಯ ಕಿಬುರು ವರಿವೆ ಇವನ್ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನುಕುರಬ್ಬ ಅಮರಕತ್ ಇವನ್ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನಂಫ್ರುಗೆ ಮತಿ ನೋತ ಎಹಿಂ ಇಲಾಹು ತಕಿಗೆ ನಮ್ಮತಿ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಂ ಕುರ್ಮತಿಲ ಉಳೆ ನಬಿಯುನ್ ದನ್ನೆ ಫೈ ಮೀಹಾ ಕತುಲ್ ಕುಲಾಹುರಿ ಕಮೆ تدوير نبينا دوغر نبينا جمدغا ويكو بلاغتم كجيفان ادني ويا ميت وانسو اميغ كجيفان انغوا علامتك فهي نبيك كلانغ نمفروغا دكا في واهكي اي واهك دكي گوتكن එකම නොයිත ඒ ඉතිමාගේ නෆ්සු මොල් කුරාන් උලේ දොග එරියකේ නිකමට්ටක කජිගෆාන් එමිහක බිරු නුගන්න හොරිකමයි විවාහක මිබාරාතුන් තවරාතුගේ සිෆුත් තස්නියාග අබ්බන අස්හාහුගා එබොතේ යහූදීන් බුන උලෙනි می یوشع غفانای مدغا ایک آیت کم گئے اے یوشع غفان کی موسی غفان کے خلیفہ ہے میکما اکوا عیسی غفان کے زمانن آئے رگاوس اورن تبی ادی اہن نبی یکو کے انتظاری کا کن انجیل ثابت ہوئے مہنی انجیل گا وے اے یہودین کے میہوں یوحنا المعمدان کے اریہ میہوں فنوا اہفوے کلی غفان کی ایلیا ہے کلی غفان بداروی نون کے اے میہوں بنفوے فہ مسیح ہے کلی غفان بداروی نون کے emihum munefue fa nabi kaje gfano hiye ikaje gfano vidaluye noneke emihum munefue elekuni biya kaje gfano mihun dina wadati uleni konkam hiye kaje gfano ki iliya kamaka masihu kamaka nabi kaje gfano kamaka tenwe miwaka mibaratu yohanna ge injil ge furtama ashabu ga ebote mibastakun enge echki tawrat ga iliya kiye nabi yakai masihu kiye nabi yakai adi e masihu zaman gaves wala nuganwa nabi kaje gfano kai نبي بيكلمك واهكان وفاوتكم خبرت جيبكم باكم اديس تورات کے صفر تسنیہ کے فوقل گاوے بنی اسرائیل باغا میہم تریکم موسی کے فان فد ان نبی یکونو ہے فے تورات کے یہن انگن آیت کا مارس کیان کیے دوغدا نبی یوں رسول کرا ہے اے بس فلائی کیت قرآن کے الحاق سورۃ گا میو آیت ای افدگن بے ولو تقبل علينا بعض الاقابيل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين جون سوامي مچ بستکی کی بین ہداگتس جون سوامي میہا کے فریھا بار مڑی نچکربا بہٹوا پا ہیتوگا ہری پرانا کے ایم ہمنارو کھنڈا دبا ہری میں بس فلن دیہانی میہ کے دبانے کوفا کے بڑکم تورات ای قرآن گا میہن کھنڈیرگن اتمائی ایکو ہرمنگ نبی کا غفان مکہ کے مشرکونای مدینہ کے یہودین مدگا نبی کا دعوا قربا نصر دیوی تیبیس اہر ہننے ویر مارس کلیانگ اورنگی کیبامس ایک غفان قربی رکاو تیریے اورنگی کیبامس ایک غفان کے اے ما جان فلک نرکا ترکم ہم ہلا آیا کنو دیوی ادی کہ غفان کے ہپو مڑکرے ما ادت سورت گا والله يعصمك من الناس مهم بسوحي قربا انگی بسول کے معنی مارس کلیانگ کہ غفان میستکون کے کیبین رکاو قربان تیمیے فای مارس کلیانگ ای کم کمک کلدونن تکلای کم گا وما اکوا اکلانگ وحی قربا بسفل تکی می مارس کلیانگ وحی بدالوے اے بسفل تکم میستکون امری ایمان وے امچنگ اتنگ اتکم بناوے دائرو اکلیفانی دوگو ویریو کم گا وینما اکلانگ اکلیفانو افدائیں دو قربیس ہیے مارس کلیانگ ای دوگو ویر نبیون بیرویر کمکان گا قتل قربا موسیٰ گفان تورات گا گدا امر قربی کلیانگ ادی قرآن گے شورا سورت کا مفد آئے بابا جبی کلیاں گے ام یقولون افترا علی اللہ کذبا فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک ویمحو اللہ الباطل ویحق الحق بکلماته انہو علیم بذات الصدور میں آیتو گا اکلی بگمبا معنی اکلی گفانو مارس کلیاں گے رسکم فور مچک بڑھ دوگن افدواگن علوباکم اکافرون گے میہم برانی ہیجے کلی گفانی رسول کم گا تی کربا دعوا آیا میدو گا ikafurunge mihum kali gifanu dokon ule kamai meduga kali gifanu hippo dachkuraba ulubani kawennete ikalange ee komme kamige macca koludu manta kalange fahe maris kalange irada kuraba fiya kali gifanu hippo ge macca sikka gaswa bandu kuraba batil
ಕಂತ ಫುಸ್ಸವಾ ನಿತ್ಕೊಲ್ಲ ಬಾ ಫಿಹೆ ekama irada kurebi kale gfaange duufulu matin adi kale gfaange hippulu neruwa bayan kurewmate ei ekadang kalam pulu kale gfaange macce baba dabbagin kale gfaanu medveri kurabagin haggai baati bayan kurewmate ekadang amurful takum haggu bayan kurabaye ekadang ei hittaga wa tagetti rangala denodi gamba kadange ekadang raskamplaka dogai tedu siden wa hutte evrenge bastaka kale gfaanu embri ballwane ben menete kale gfaanu kurabambi kanta kale gfaanu kurabate ekamaki rasul kan ada kurabme adi tawratuga oin ayatun dogweri nabinna tedweri nabin ahuremen wakko gatuma dakwafa evani warabol alamatke ei ebe ekade faun annan hori hori kantawge wahaka bayan kuraba e bayan kuraba gota tafate neti ekantan awme fay aharmengi kawitur nabi kale gfaanu e bawatu kantawge wahaka bayan kuraba gota tafate neti ekade gfaanu zamanu gaves as dimave fenuni ekkame dekame dihakame sateka nune ekan kamaki mihege buddhiyakum visnumakum hiyakum fikurakum ges genevene kantake nune meterein em misali mitanga dakka hurine sallallahu alaihi wasallam itureke gfaanu zamanu ga rominai farisinai warabol hangrame bevi farisin gadave rominge atun sham kariyai adiyes eta tane firukagin rominge raskamge vedrakam gawa istanbulai dadi kariya farisin ar jawwe miwahakiya makkage mushrikun waran ufawe islamunai wadakiyam farafu bune ulete farisinaki aharwen kale eti miche alkan kongule baykeve rominaki te ba mihun hen zatawge fote gengule baykeve etivage baliwe abadiwani nun heyje mikamun wes te ba mihun nai ahur minnai de ba mihun kure baliwe derwane bayaku nuye heyje midwas warga alif lam mim ghulibatir rum fi adna al ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahi al amru min qablu wa min ba'd miay bawa dabagin ituraka gifanu ashabe kajannan angawagin abubakar gifanu mushrikunna jawab kurba mitan ahara kunti farisin baliwidane bidalwe ibi huna ikali gifana meduga itabbodu harade mizwab ga macha kiwa akhiruga mizwab ga haradu abubakar gifana dibune mihiriyaki sidu sirakun hinga kudi kantake none ila akhir ma qala yaqul al mutarjim mibawatu gina wahakatakai furihama bayantan annahu fi min siyaratu devanayai timmana bage inshallah taala tabshirul injil bihi sallallahu alaihi wasallam danne salam di isa ge fanu ge injil ga ke fanu ge qawm ge mihuna bar qadita ke nabiy ke wahakan ufawir kam khabar wani debba fe mi dafsu maana ki muhammad wa ahmad fa injil ga mi wahaka ki qur'an ge صف سورة مليا آية تذكر دكبه وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد من آية تقول إكليهم ومعنى مريم غفان غفي عيسى غفان غفان قوم غميهنا ذكي واك غفان أميهنا خندم كود دباته غفان بدارو يه بني إسرائيل باغا ميهن نيوه hama karwarun ahuren ni ma raskilangi che ba mihunge gata fonu rasulaye ahuren miyai ahurenge kurimati ga meyo tawrat ge hukum takai hikmeta ahurenge waaga tedko dinma aiku ahuren etike tedkura halge adi ahuren na fahuga wada ganwane rasulku waaga infar kam khabar de halge ibe kale ko namflaki ahmad fa isa ge fanu injil ga vidalwa bar qaditu sibakura bafa wani aharmenge nabi kale ge fanu ge macce noni dimanwa ita sufiya kunne adi midakat duha ko mati fenige mole barnaba ge injil ga rasulullah ifanu ge namful yevige mani dimaya kandale nibun injil mihar arai bahun tarjama ko misruga chapo is ko puwe mi yuge zamaniga injil ta ma gine begen nasorain evegen elki mihun hitabi hatar injile baba fa denhuri injil ta anda sunnafati kuleru gellifawa injil ke mibuni ragalukama bebi hatar injilus in injilu anen injila barat tafate mihar anika mi barnabag injila kai yawre ma fikura ka bijawwe adwes kitamme injile fenwaki durka wenone aike kitamme injila kai kitamme tawrati gasgahunai itam mitano nerunas etege tiga huri maras kalyange bawali bi gota salamatum waha ichka ahur min iman bahu timwe amma evrin hada tantan honi jaha naga dakka raddu kuramun evren ni evres fataka yoko iman wa bayakum ga hekidemu qiyamet duhum maras kalyange hadrat dawri me
ولا نفرق بين أحد من رسله. حركة الأفكار قبل البعثة. سلام صلى الله أهرمين كو إتر محمد نبي كجيفان رسول كماجين فونو بيونو زمان جابين آيرو مولي دنيا بس وفاء غوتكي مول دنيا غا دين بريكن كودوجي كمتاي إيهوغي دين تكن أولونتن أرا إنسان تكون صلح مصلحتك سلامة أولوين دين النتيجة كما بيجين إمن أوليني كانت بدوغين دين النتي إنساننا نولبين كمان إمها بدي ورين إبس ويميا تورات أهل ورينا إنجيل أهل ورينجي مدوغا إهرا أرارن تكي إواهت تاريخي غتم بيان کو دکان پرافينما إكن كمغي أنياوري كم بڑو كمون إنسان ركيو حيران وافد كانتكي ميكما إكوا إنجيل أهل ورين أوليني إنجيل تجينوي تدو إنجيل دوغو إنجيل وكينوغي نصوراين إتا بيكا بيه تلا فلا هنغرام كره ميغوتا تلفولي أوليتيوي نخلدانا ويگين رومينگي بڑو أمبرا تور أمرك لباگين هدهونو بڑو مجلسكون گينيفا وي إنجيل تن هجا كفوه مدوسورغا تورات کے اخباروں اڑنی انجیل اہل برین درکروینے ویگوت تورات کے آیتن ہدا دیوے تو اوسوین می مارس کجا کے باوا دبا فاوا نان ہودی دفتو کے اہل برین کے حال ایر ہوری گوتے مہم بی ایرو گوتے پتے نیتی تیگین ایت میچن الکن قران تی می تکون کے واہک دکانی بس کون سی بے کون تو عربی کے ترین بس اتب بیکو ادی اہنی میہوں کے ترین اتب بیکو رنگلو دین نیتی کموگسکی دین ہودان دتر فتر کو اڑتے میباتن اونو اتب میہگی واہکا مسیرت گا ثابت کو ننگن ہنگا جے مدینہ کے کاری گا تبے یہودین عربین نابا ارارم گاوس عربین بیرگنوا بنے اڑے ایم بڑو واہکیا کی نگن تبے رے مساہتک نبیک فاول قربانے ایرون ابے کائی چمن تبا وگن تبامی مرا اس کو اللہ تھی موے می عربین کی ترین اتب بیک نصرانی دین خیار کو گے نبی بے کرے کو انتظاری کا تبو ہے میں ترین امیت بن ابی صلت بنے عربین کے کرام فنوبے نبی بے کرے کو صفت اورن دیکھیں امی کی اورن کم گا وانے کم ہتا ہٹا اورن عمر 40 فان لائنگا جے ای اورن کم گے نوی ادی میں ترین ورقت بن نوفل گواہ کیا سلمان الفارسی گواہ کیا بحیرہ گواہ کیا نستورہ گواہ کیا مفدا اتب واہ کے مفتگا اس ہنگا جے سلامای صلی اللہ علیہ وسلم اتبکر غفان دنیا رسس کجن دین گواہ دبا فکر فنو بیماوس ایم فکر کن یہانتی وگے میہ کو کسرا منوی نوے ای ایک اسرائیل کی دین خبر تکائی نبی بے کجن خبر تک عمد ندن جاہد کمنے انون اہن امہا رسس کجن افک کلا مدگا کانتک کورے بی گوئی گوتن رسس کجن اتبکر غفان کانتن اتن اشارت کن انگے وڈاگن تیبے کن انگے ادی زمان کے کہینو کیوان دیبن خبر تکیوس کلکن لاغرین ہوری کم نورے اتنے مفتگا لیے ودیا ممبر وسنا میہ کف دیہاوے میہریہا علامت مہن دماوے مولی دنیا رسول بے کرے کو تدمگا بینم بے انگا ہکیاگے منکو مارس کجانگے ازلگا ارادہ کری مگن سید المرسلین وخاتم النبیین وامام المتقین محمد بن عبد الله بن عبد المطلب سید بنی الانسان وخلاصة نسل عدنان ودعوة إبراهيم خليل الرحمن وبشرى عيسى بن مريم ابنة عمران مما فرأيت الرسول أكيد قروانا فنوبا مولي مديها دمر ديها كربا مولي دوكي غفاوا شركو خانو أنديركم في اللوا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين نبدالوه أمتك إمين أفا كربا يفاد ما فين أمتك إمين مدى دو كربا فا أمتك ميهن الشفاعة كمر بنواغين بڑا اگتی اکدی غفان فنوی کجانگ حضرت رہے یقول المترجم اے میمائن امت کے میہنے اے انما المؤمنون اخوتن گوا اخونے اے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میمائن دی کلمات اہل ورنے کیت قرآن کا حفاظتاگین اکدی غفان دوبتا اسلام دی متی کا فاتحہ ثابت کو گن تیبے می دنیا نکمے سلام بگن با هتكاين كجفان عليها ما رسكلان حضرة دبيته وقد على علماء الناس كجفان الشفاعة دبيته ايرون ولا تكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد
نهاتنا مسيرته يفرطن باني منيه والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام العلامة مفتي الحرمين وإمام البلدين المرحوم السيد أحمد زيني دحلان رحمه الله ونفعنا به آمين. نون باب بيان خبر المبعث وعموم بعثته صلى الله عليه وسلم مي سلامة صلى الله عليه اترو كده غفانو نبي كماگين فنو بيوم خبرتك كده غفانو رسول كان اكي اكچك امن عام ويگم باكم واحد بيان كره باب. قال ابن اسحاق رحمه الله سلامة صلى الله عليه اترو كده غفانو عمر فرن ساليس اهر فرو فريهم جهند مارس كدان كده غفانو عالم تك رحمتكم غا امها مستكن رسولكم غا فنو بافيه ikade gifanu kuriga fonu beonu komme nabi be ikade ko kibain ma kadange ikade gifanan imam masai ikade gifanu ge basfo tedkure bo masai ikade gifanai khilafu jamihi ko macha ikade gifana nasr din mabani ahdu karor hippafe adi be kadunge basfo tedko e be kadunan imam biha bayaka mikan enge mabes bani amur kurbafe fa e nabi be kadunai e be kadunge ummetaki itur ikade gifanunge ummatuge jumlage tirein babeke فهم ارس كلام اكليغفانو نبي كان ديبوم ما كورو ماي اكليغفانو سببون اسوامي التكون رحمه ديبوم اراد كوري بهندو پرتمين ان نبي كم گترين اكليغفانا فيرون كم كي تدو سيدا هو فين پرتفين ولاغتم اكليغفانو هو فين فليك ديكودي نوغنوتي اي هو فين فليغا اي ديكوداگين ها كمي اريگه فتيوگا اديكم پدين يگين بگين ديكودا نوغنوا فهي هو فين فلوگا كمي ديكوداگين فيا edike wadagen ha kamai hama kudaves tafate neti hefulu dabba hunnoni ko feni wadagen no afirije itu rasulullah ifana nabi kam ge kanta dekkewon migotum makkadange fettivi kami migotan da hunnoni ko kulliyaka malaikata wahiyagin wadagen finama ikade ifanun gahuri adam ge dari bantakam ge baartaka ekan kuladanawe ufla nugane wene kamattake mihini adam ge dari bantakam ge baartaki malaikatun dusma kuladana wane baartake none ebe kalum makkadange hadda wafawa aslu suraga nunas malaikataku durman adam gu dariwantakam ge bartaka kuladana nuwane em bekedeku adufulu ehun hama efadame em bekedeku gennawa kame baawagatu hama efadame adi wakin khaso egin rasul kam ge kantaki bodogin ba kamike mitanga malaikataye bunwe bahuge muradaki jibril ge faane fahe wafenfulu mifada kankan dekkevi kade ifanu ge hippulu efada kankama farita kuribum ge magunne danne malaikatum makkadange e bekadun heddevi suraga aharmenna nufenna kami aharmenna makkadange labafawa ogaabiri kamke em bekadek aadaage insanaka fenmai emi hage purana hatikandu dukollafa diyumai mi dekam bahoti ekwekwei mihini e bekadun haddawafawa surage riitikaman insanuge ladai purana uduhila hotte alqamat bunu qaisuge kimen riwagin be ekadegfanu bidaru biye nabi bekaduna furtamen anna kamen annani huwafen fuluge ei e bekadunge hippulu ekama madwejjawma dandene den hefulu deba tibbaniko wahi atu edev adi nabi bekadunge huwafen fulakis wahi ei hama haggu tedme eki shaytanage faratakun anna khiyalik kamaka diyanwa huwafenaka nuane shaytanayeka e bekaduna takit dekumge mage nuwe mihini e bekadunge hippulu taki nuraniya hippulu teke ebe ekalun hofen fuluga deke wadagannawa takiccen huri hefulu deba tibbagen deke wadagannawa takitige hukume ebe ekalunge alamul misalga jeha takicceki tedu haggu kamga noni nuwane mihem be ituru kadigfan hadis kurebi aharmen emha nabi be ekalunge awharfu lappani lofulu take hippulu awharfu lenu leppawte salama sallallahu alaihi ituru rasulullah ifana mizatuge hofen fuluta feni wadagati hamas do huwe den hefulu deba hunnoniko wahiyatu wejje sahih bukhari ga riwayatkin we salih mihage tedu hofeni nabi kamge salis habakula ibbe amr ibn shurajil radiyallahu anhu mikade gfanu kiban riwayatkin we rasulullah gfanu khadiyatu gfanu ga arihu ga hadis kurebiye timan kade gfanu ginikanya wejjiya ya muhammad mihingowe adu asome mikamanti kade gfanu birfulu gane qadiyatu gfanu vidalu biye tihennaku nuwane maras kajan kade gfanaka dera kame nukuramane
مارس کجانگے رسکم فلو گندی بنمے کجے گفان کی امانائیں ادا کربا تیماگے کم واصل کربا تیز بس فلو واحق دکواوے کجے فہے اکمناگے وسنو فلائی دنیا گے ہماگ مسنگ اکمنا دنوڑا گنوئے کجے گفان فدا مائے خلقیں ہوری میہ کی مارس کجانگے گیلن کربانے میہ نونکا این کمون اکمنا می بس فلو وداروے کجے گفانگے ہپلو مڑکر بیئے ماوردیے کیونو امام بیکرکو شعبیے کیونو امام اکوگے کی بائیں نقل کربا بدارویے سلامہ صلی اللہ علیہ وسلم اتو رسول دو اگفان رسول کماگین فنو بیومگے زمان گائبگین آد وسرگا تین احروان دے مارس کلانگ اکلی گفانائی اسرافیل گفانائی کڑتن کربا فاویے اسرافیل گفانو اکلی گفانا فنولا گتمکائی نولا اکلی گفانو گے ہپلو تیرے اکچے کپاو انکچے انگرنوا مبڑاگتے ای اتو اکلی گفانو قرآن گے وحیہ اخذ ویلی وجہ مدان دے سلامہ صلی اللہ علیہ وسلم اتو اکلی گفانو تپلو ارسل میں گنکنیا ہننے ومتائی فکر کریو مدوب کربتے الامام البوصیری حمزیہ کا کیو وافا وے الف النسک والعبادة والخلوة طفلا وهكذا النجباء وإذا حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء فهي تبلو إرغا حليمت كفانو غاريهوغا هنو إرغا بس كدين تا كلين تبهتنا نكما وداغتس كلي كفانو اكدناي وكي وداغين جنكنيا فكر كربان هنو آباهكا من سيرتوغا اسوهن غاجي دمفه رسول کماگین فنوبم کے دوسر کاری ومن ادی وکین گنکنیا خلوتگا ہنوا فکر کریو من لوب فل اتر وجیب فای مکہ کے ربیر گاوا ہرائے کی فربدای ہوہلگا خلوتگا ہنوا الکن قربان فٹوا پی بای فہر تندے تندوال بای فہر حجر حدوال بای فہر نورے نودوال بای فہر مڑی رمضان مہوگا اتانگا خلوتگا ہنوتے مین کوم فہر کم خدیجہ گفانو کے گنڈورم کانا ہپاگن بڑا گنوتے اتگتی حسوم اگنڈورا بڑا گنوتے دنے خلوتگا تبمی خلق تکون کے کبائیں ان حسو دنیا کے مسکتو میہا کنیدا کمی کم گا ومن نائی مارس کجانگ حضم کلو من حفظیہ بے ہن کمی کم گا ومن حسافوے معرفہ برکم گے نور حیتا لبے کمی کم گا واکما ہریہا دین کے میہن ابسوے میکی اترو کلی گفانو کربی آکم نونے فہے مننگئی خلافر بداگی ہوہلگا فرتمے کرے شونگھاگی میہن کرے خلوتگا ہرے الکن کلا میہ کی عبد المطلب گفانے ایک فحق ورقت بن نوفلائی ابو امیت بن مغیرت کیونو میہ کائی دمیہن بس اے الکن کلا ہوئے نبا میہن گے الکم کی اتانگا تیبے اتندا مسکینو نکاندی علمے سراج الدین البلقینی بخاری گے شرح گا بنوبیے آرمن بکیولے ابس حدیث کن سلامہ صلی اللہ علیہ وسلم اترو کے گفانو خلوتگا ہنواگین کربی الکمی کے باوت نوئیگے بے میہوں کے کبائن دیواویے کربی الکم کی گرائے شونگھاگے اہم بس اتانگا الکم کلا میہوں پدائیں مسکینوں نہ کھان دیبا علویے دین کربا کما کی فکر کرب میں فہے کوم فاہرکم میں اترو کے گفانو می حیرا فربداگا ہنوافا مکائن اراو ڈاگن فی ویا ایم کریم بڑاگن نوانی گفرو گاری ہتے گفروگا طواف کربا فا نونی گنڈور کا بڑے نگنوتے میگوی متین علوبانی کو مارس کلیانگ اکلی گفانن ادبی میں نبی کن دبوں گے مصر اتوی جیو اے مصر کی میں بگنوا رمضان مہیو ربیع الاول مسکم گاوس بنونے اے مصر گا اتو رسول اللہ گفانن اہن ناوس نکم وداگن نوا فدائن حیرا فربدیا نکم وداگن فیو فہم می رمضان مہو ستار ونیان ہوم ویدیریگ اوہار فروگا انوانی کو وفن فروگا جبریل گفانن فین وداگن قرآن کے وحی کی کنتا دیکھ وداگن فیو میر اترو کے گفانا وفن فروگا فین وداگن کمی بیا ادوافگے دوادگا فین وداگت می تجربہ کے فراتن یقیم فاوا کم کے ادوافگے ہندن کلگا اکلی گفانن بیرن نکم وداگتنا متین ای وداگتی ما گدا ما ریچ اڑکے بلدوا دبیرو مین نوی ریگا وفن فرون دیکھ وداگن مجائکتا ہے مڑی دے ادرس بد وافاوے می مجائکتا بدال ونیے یا محمد وے افاق خرب واتے کلی گفانن نکی مارس کلیانگ رسول آئے جون کلی گفانی جبریل گفانی میں اقرأ کلی گفانن کیوا بدال واتے اسرو کلی گفانن حدیث کرے بیے ما انا بقارین جون کلی گفانن کی کیوا می حکیم نونے اکر ندن می حکیم دم فے جبریل گفانن اسرو کلی گفانن گے مڑی گاکولگا ہپا انگ فلائی نے پپرو گمتین کلی گفانن اوہار فو لپان اونوا دول الوا ورب بار کربافا دو کل لبافا بدال بیے اقرأ کیوا بدال واتے اسرو کلی گفانن حدیث کرے بیے ما انا بقارین چون کلی گفانی کیوا می حکیم نونے دم فے
ihu eheddevi me haddawafa vidaluye iqra kiwa vidalwate ituru kali gifanu hadis kurebiye ma ana biqarin ton kali gifani kiwa miha kiwe none migota timfaru hifatwa dukrobafa vidaluye iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فهي ترك الغفان مياية بدال وجه هيواني هيبولغا جيفا هريتين هنه دين جبريل غفان فابا وداغين سورة الفاتحة كيوا دبا اكد غفان فابان فلون جسيما إري فينغاركم بلوك رباني دسكو دبا دركوين نماذ قرباني مغو دكوا هندنا حبير نماذ فلو ميغوتا قرباتي بدال وفا غائب وجه دفعي تو رسول الله غفان اوسوها خديجة غفان غنور بداغين خديجة غفان مي خبر دبا فا حديث كري بيت من كاي غفان ورا بيرفو غني غاكلوغا تكتلا نيوا كفا بابات خديجة غفان بدال بيت يهنكو نواني ما كجاغي كاي غفان گلني نكربانتي كاي غفان كي تيماغي كم واصل كربا امانن ادا كربا تيد بس بدالوا بيكل كيموي ما كجاغي كاي غفان كبيرن ندكوانتي دين ekade gifanu gakolga ferankol takin aluba niwa kurbafa ekwana wadagati ekwana yai debengi dedari waraqatu ge gasare minayeki zaman ge fetta kiwa ilmu erigin ule mihike minage gatwa khadijatu gifanu miwagatu khabar bidalu ima denniviye qudusun ne kamanatiya bidalu wani tedfule biyati ei hama karwarun musa gifanu ge ariha wadaganwa boduwe gemba namuse bibahu ge maana eki jibril gifanu دنفه ميه فوقا خديجة غفان دنواغين يتو رسول الله غفان اي برقت بو نوفل غاتا براغين اینا اکا غفان ناي واحد دكا اتا سوالين اها اولفا دنبيه يبرفو غدا قرباته كدي غفاني مي امت نبي ياي كدي غفان قوم ميهم كدي غفان ميرسون بير كلا ايل تيمن دنيا غا غدو سلامتون زوانكن هناني نما كومفتوي مين دني ما يتو كدي غفان اجافلو اگين حديث كربيه ايميهم تيمن كدي غفان رسول نردافانه هيجي اینا دنبيه آده kadi gfantiya genne wikahi kamakagin qawmege teriyan erasakun beeru nuwa miheku nawde e mihekai e qawmege mihun adaba etir nuwe nudane fahi kadi gfanuge edwas algona ferni viya algona devnu ha nasre dehu time dim maagina dwen wanis waraqat miya vijje dannai itur rasulullah gfanu kadi gfanuge arihuga wahiga wahakul dakwafa yon kadi gfanu birfu gane hadis kurebi e ay wahiyaka note jibril gfanaka birfu ge bahak fule none ikade gifanan ya kantaku burakama bodukama birfulge bahak fule mihini nabi kamaki adagi insanonna nufuleha gina burakamai gadafalkan hurikamaki adi bay riwayat gawe khadijatu gifanu barakatu nawfal ge gata badagatu kuriga addase venankiye rahibagu gata badagate mina eki nainawaye ki rafuge ufamihike makka ga bazam verwegin hunnaniye mihar wara muskulive lomacha buma vettifawe خديجة غفارون ايناغي يه بداگين سلام كربما انعم صباحاي vidaalu ima addas bunye ei hiwani kuresun hage sahib خديجة غفارون ge arfulu henne gamana faanunnewe nikan kariya wada gannawaate bebe yaki muskuli we lobo korweje mi hakime den ekwana ena kariya wadagin vidaalu ye e bebewe makkajange raskam protteka nikan bune bajate bebe kibaga jibril غفارون ei kaakun engumge ebbes ilme beetoe addas tedwe rangalak isin difa bunefie qudusun tibai bodu ajab wahak fulke jibril gfanaka mirashka mihunaka konkametoy mirashke mihun jibril daskulei kongirakutoy khadijatu gfan vidal wiye nana tihennaku none bebe ya minamfla meduga engimwa gote nikam bune bedate addas deneviye koifla jibril gfanaki mariskelange ekadange nabi be kadunge ariha fonuwa wahiga amane teriyaye musa gfana isa gfanunge ariha badaganwani ekade gfane دنفه خديجة غفان عداس کی گاتوا اتو رسول الله غفان وحیت وی کم خبر تا بدالو دبافی عداس د نبی کونائے بای فرن انسانوں شیطانہ فراتوں میں زازات کی کنت دکا فے ایکمک جبریل غفان کمک شیطان ہدی نکو نولے نے بای دیوای گا وے خدیجہ غفان دنواگین اتو کلی غفان عداس کی گاتا بڑا گتے اینا کلی غفان گے دبو می فاری فول دمت بدا بسدی ہدافا شکر کے سجدے کو دنویے کلی غفانی می امت کے نبی آئے موسیٰ غفانا عیسیٰ غفانا افاورکم خبر دبی کلی غفان گواہ کہنے کلی غفانا برا گنا برتن افلوان جہینے ہیبر فلگت قرباتے سلامہ صلی اللہ علیہ وسلم اترو کلی غفانا وحی نام فرنو زمانو گا خدیجت غفانو خبر بیلی من عداس کے گاتا تھائی ورقت بو نوفل کے گاتا تھائی
adi ehme sebawatu kantawe khabar dannane hen hifluwa mihun gasa kitame faharak wadagin khabaru aswa ulubikamga eki goigotun riwagin ve eyi ekamana ekali gfanu kantaka meduga huri ehi telefulkamga bodkame ibnu duhayya riwa kurebiye ekamana bahira liwagin khabaru gennewe al imam al wahidi asbab an nuzul ekiyun fatuga bunu biye suratul fatiha ei emme furtame bawade bunu takti ge tirega wa suratike e suren adi madina ga efhar bawade bunu e surata sab'ul mathaniye kiyuniyus mikamtake adi hadis ga riwayagin ve mizan ge ettidefata suratul fatiha anes tidefata muli qur'an deunas e suratul fatiha haggune burawa hotte adi ves riwayagin ve suratul fatiha ei komme bayyaka beheke adi ves riwayagin ve uredme nowa komme kamakattaka suratul fatiha kiyes ekame fude hotte danne itu rasulullah ifanai ikifan ge ashab bekalun suratul fatiha ya nula evves namaz fuli kuribikame inginen nuwe kirs qur'anun emme furtame bawali buni iqra bismi suratu kuri ayatake mi ayatu gawa ma'nai iqra kaligfan kiwa bidar wahre bismi rabbika kaligfan hadwa burkuri kajangi ismu fulun alladhi kajangi khalaqa emmiha takiti heddi bilas kajangi khalaqal insana heddi bi min alagin gandje fadakum iqra kaligfan kiwa bidar wahre wa rabbuka kaligfan kajangi al akram diilati wantakan emme bod kajangi alladhi kajangi allama ungen nevi kajangi bil qadami qadam medwel kurabba allama al insana ungen nevi ma lam ya'lam insana nudanna kanta danne me ayattakun tawhid ilmuge gina masaltakai insana ufedi bolunge goittakai ilmuge maakamai kajangi koladun antakamai likiya ulumge molkamai mi emmiha kamige maccan ita wahake deki bida hotte itu rasulullah ifanan hama ekani mi ayatakun libe wadage ilmuge maccavis wahaka dakka himanagatumi ebbes gotakum baane kamen none ibnul jawzi ke bunu biye wargatbu nawfalaki sallallahu alaihi wasallam itu rasulullah ifanuge nabi kamge zaman dekefa rasul kamge zaman nudeki niyawi bekalike mihin kamun ei ashab bekalunge tirega nohimene bekalike demfai iqra bismi suratu ke kurige minangene onu ayata baba devuma fawga eta duhe baande wahinas medukeni hingaje ei ituru ke gfanu ge hippulu ekama shawqweri umasai ke gfanu edo ga biruful fila nabi kamge burakan ufulleyoma hibarful jehonu mate fahi wahi nawmun ke gfanu ekama shawqweri be alum wahinas gen waran hitam fulwan farafiye fahi farbattakan arawdage mati hodwa ulubate mihin ulu bidwasul gaves kitame faharaku jibril gufan feni wadagi ya muhammad innaka rasulullah haqqa mihin bidalwe mikon kaji gufanu ge hippulu maduwe finikan jibbe wadagane wahina is medukenigen evi dwastawge adadaka meduga tarikh liyami hunai siyarat liyami hun eki goy gota bahaga dekwe tin aharu kamge yai de aharu bakamge yai adi minon goy gota riwa kolowe kommekas midwastawge gaves ituru kaji gufanu ihuge aadaga macha hira farbadagi hohaluga alkan kurwate yahya ibn bukair riwayaturiye tiwan ka igfan jabir ibn abdullah igfan ge kiban sual kulaime iqra bismi fahu rahim edkinifa demferni kina kuntoy ika igfan vidaluye tiwahaka aharmenan itur rasulullah igfan vidalu debigota kiyadifa hurime ika igfan hadis kuribiye tiwan ka igfan hira farbadaga ifar ko alkan kurba ikan nimwa fa ba wadagan nani ko timan kaji gfanu na goyen farafi timan kaji gfanu eki fufra ballawa eche fenole nugate matibelli wiru kurin hirafar badaga e wadage madagata udai bimai dimedga ma takhtigi matiga we timan kaji gfanu awaso khadijatu gfanu ge ganwara badagin bidalu ime timan kaji gfanu ge gakolga ferantan ala niwa kurate mihun onno niko e badagata wadagin ya ayyuhal muddathir suratu ge kuri kolge ayat tabawa de bafi danne muhyiddin ibn al-arabi ke bunugate sallallahu alaihi wasallam itu rasulullah ifanu mi defahar game feran koltan alani wa kurate hadis kuraba ikama beenum fulu evani wahi babadi mai bidigen ke ifanu ge hadi kola jibe finikama kattake mihini wadaikata nabi bekeku ariha ilmakage nota hukmakage badage wasil vejiya e bekeku insaniya ruh mulin ekama kurmatiwe gadi ziya honukan hadi kolga andagen fe mikamun kitame finmos me kamga vias dafadu hillun atwede
ದೆಂಫೆ ಎಕನ್ ನಿಮಿಜ್ಜಿಯ ಮಿಜಾಜು ಹಮಿಹಿಮೇಂಬೆ ಬೇರುಗೆ ಆದಾಗ ವಯಂ ಹತಿಕೊಳ ಹುರಹೊಳಿ ಫಿನಿಕಂ ಅತುವೆದೇವೆ ದನ್ನೈ ವಹೀ ಕಂತಕಿ ಹಮೆ ಏ ನಬಿ ಬೇಕಜುನ ಮೆನುವಿ ಎಕಂಗೆ ಸಿವತಂ ಇಂಗೇನೆ ಕವೆ ನೋನೆ එකමා මෙදුගා ෆිකුරු කුලවමකුන් එකමුගේ ෆදේ ලිබියේ නුගන වේහුත්තේ මයිකදාගේ ගද කීරිතුන්ත කමයි මලායිකතුන්ගේ රෝහානියකම්ගේ බාරු ගද කමයි මලායිකතක මෙදුවෙරි වෙගෙම්බියස් නුවත මෙදුවෙරි නුවෙබියස් එකදාගේ අසලිය සුබෆලේ කම්ගාවා කලාම් පුල ඉන්සානක බාවා ගෙනවේ ගොතේ බුමා බාවා ගතුමි බොඩුකම කිය බිකමුගේ බොඩුකම් ඉගේනි හැම එකමුගේ zawko ලිබුණු මීහකට බිකන් හිතම්මේ බොඩුවගෙන් බුමා එක්වස් එකන් එගොතන් හිඟා එකදාම් පුල ඉන්සානුන් පුර එතක් ගින බයක ලිබුණු කමි එංගි කරවරුවේ සාබිතු වාකම කිය එල්ලක සව්විස් හාස් නබී බේකලුන් වාකම එත ගොතකුන් රිවාගෙන් බේ මියෙම්මේ බේකලුන් නිවිස් වහී බාවා දෙවි බේකලුනේ සොහෙදීගේ නංගන්නේ වියේ අරබීගේ ආදාගේ තෙරීම වාකම කිය ඕගාවි කමයි කුජුණු වෙරිකම් ගා මිහකයි ජවාබ්දි එමිහක ගෝණී වියා එමිහක එයින් හාලිගේ වාකයයි එකුදෙවේ නමකුන් ගවා ඔලොන් කුර්ආන කී අරබි බහුම් හිජාස් කරාගේ මිහුන්ගේ ලුගතුන් බාබා දෙවි ෆොතිකම් ගා වුමම් මිතාංගා එක ඉගෆානු එහිඳු ඒ ඔන්නෙවි හාල් කොල්ගේ නම් පුලුන් නිදාතු විජේ ෆහමි ආයතෝගේ මානයි යා අයියුහල් මුද්දසිර් ඒ ෆේරන් කොල්තකේ ලබ්බාගින් හීපුළු පිළිබවන් ඔන්නෙවි කලිගෆානේ මුම් කලිගෆානු තෙදුවේ වඩාගෙන නවාසේ ෆාන්සිර් දෙම් මිස්තකුම් බිරුගන් නවාසේ මිබස්ෆුල්ගේ මුරාදකී එමිහුන් මග්ෆුර ඉද්ෆා එතිවිගේ ෆියවා තෙදමග රුජුවා شريك كلهم فيها إكوانت كذا كبير ألوكان خلاص نقول نمايل وربك كريغفان هدوا بلكري كذا كبير فكبر تكبير بدال واته بس بقول مراد كي ما يكون هتيوماي ألوكان كوري بومغا إكذا خاص كرباته وثيابك كريغفان فيران كلت فطهر طاهر كرباته مهني أبدم كذا حضرة قائم لايق وحاجة هنا واته فإبليس مؤمنك منهم حاجة هرمي لايق كمان نونه والرجز فهجر كريغفان كوري سورة بدتكن ألوكن كوري ماي وكيو داغين هنني فدان إغوي متيغا ديمه نواته ولا تمنن كريغفان درموي نواته تستكثر يبر جنا كوري بومغا ادومغا بسوغه مرادكي ابس ميهك هيوكمي كوربايرو اميهاغي كيبان එකමුගේ බදල්ගා ගිනයිච්ච දිවි ගතුමුගේ එදුම්ගා කමෙන් නුකරබාරේ එයි දීලති මෑ මීහුගේ කමෙන් නෝනේ වදි රබ්බික කරිගෆානු කලායි කිබේ ෆස්බිර් කිකුරබාරේ බසුගේ මුරාදකී කලිගෆානු මිකුරබි අමුර්ෆුගේ මතින් දීන ගවාලි බීමා මිස්තකුගේ කිබෑන් දිබේනේ උඳගුතක කිකුරබාරේ මිය නිහාතන السيد أحمد زيني دحلان رحمه الله كليغفانගේ سيرة النبوية نوونا باب ترجمة دي نمنيه دين أتي ديوانا باب أي باب مراتب الوحي وأقسامه وحي درجتك بات بيان كلهم جواهك ننجي باب دنه وحي كي إذا باوتكن إذا بابكن هوري كمكه إترين إباوتكي تدوه فينه أنا باوتكي وحي كمدايكتا فينه ودا كتماي نودا نبي بيكالونجه هيبروge تريا إمدايكتا ودوا تكيچه إي وحي كن إنغودا نوانه ضرورية دتمي هيبروغا فدي إي إلهام نونكم وحي كن إنغودا فير إلهامكي وجيورينge himmachan anna tedu hitake wajiveri nuras duniyege kidamkam innuhan saafejje komme mihuk macca mifada ilham tan atuwede ani baawtaki wahige madaayagata mihuk swaga wadaagin ibawa wahitake ani baawtaki emadaayagata ma gada aruflakun ibawa gadafada hukumtuge wahiye ya ruflu as kampatiga yejenama enun ehin ebbes alin ebagutaka ekampataka warnamaka tane nuhure ani baawtaki jibril gifan aslu suraga finwadagatmai eku genwa wahiye fahe kali gifan hasateka fiefulwe ein komme fiefuli me urtakai udirista baddaage me misuraga ituru kali gifan e jibril gifan dikwadage kama riwaage mani defarate ein efaraki nabi kamagin fonu weonuta kuri kolga wahi medukeni gosfa dem ferhunu iruge anifaraki mi'raj arawadaage rega sidratul muntaha ge karige wahi gani baawtaki mi'raj arawadaage re iblis wasutahe ka nuda kurbi wahi take ani baawtaki ere nonas mifadanga wahi take adives kitam me baawtike ذكر أول من آمن به صلى الله عليه وسلم قال في المواهب اللدنية إما فرتمين إيمان به رسول الله غفانه بسرو تذكر بي أنهنم كره صديقة وكم غاوي ستنا خديجة غفانه إكمنا إترو كذي غفانه دنوتي كذي غفانه وفاكر باته مارس كناك كذي غفانه جلني نكر بانته بتانغا نور اليقين كيون سيرتك بنوته سلامه صلى الله عليه إترو رسول الله غفانه
یا ایها المدثر می سورت کی کری کولگے آیت بابا دبو مارس کلانگ اکربی امراگin ikay gfan tedi odagin piye maris kalang ikkawant kaman hekiwe ikalang kiben alkan khalas kulawma gwala bate fahe mi gawmuge mihunaki konfada bayen heyye mi ba mihunaki harukari ruligada bayke buda sajida jaha ege doruga evren hinne deha zati ki kuliyor kulun non ehen ebbes dine ne bayke ekan kama meduga mi ma befen ule gote mi gotuga wani fikurakan da hipatta bununnu ehen ebbes hujjatin ilme babayen none Eo khulgu tawwe teremis evrenke boda kama kibru veri goy dunu kurmai guligamba khulge non ehenkame kuribay none evren meduga ehinga gina hanguram takai letan ohoruma fehigannani mibawatu ekan kamunne duniye ehen ebbes bayak ule gote urunu gote bes danna bayak none mifada bayak we tereng emihunge hitun emihunge ehem bes ma mihun fada miha kunokume emihun nudanna hin nuruhe bodu kamakagin kuri matiwe gatima ekan hingagen diomi emme furtama embes mu'jizati ke faisalamek buddhi huri asdaveri kamen netitibi mihun ekan qabul kulawma awaswe genfuwe eno mihun bodave kiburu veri genfuwe emme furtamen islam dinu ge nurun alikan libadagati khadijatu ge fane din ali ge fane ila akhir ma qala zaini dahlan bunubati khadijatu ge fane ituruke ge fane nabi kam ge kantuga waagi debi warabboda ekale ge fane ge basulu mihun do kulawma mai utur bas bulunge tereng ikade gefanan I wadagan nawaha takiccakai meduga ikade gefanai wahakulu dakwa ikade gefanuge hippula luikuraba hibbar deba haddote mifada maakamantaka ikadang ikamnage daraja ufullawa hew jasa debuwe fahi jibril gefanu fanuba ikamnage macha salam wahikure buwe adi wahikure wiye swargega ikamnage taga timan swamige ma maag gandwari tayyar kurba fa wame بخبر دبيما إكمنا بدالوية هو السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام وعليك يا رسول الله السلام أما إكاني ببصفرهم بسكوناغي في قوه إلكن ثابت ويه بفدام مارس كلانغ سلام وحي كربمي إكمنا نون إهن أنهنك لبنو ماكم النون أديو سكوناغي ماكم ويترين ويه إكمنا هما دوهاكو إتروك إكفانو هيبلا داتفل باني إبسكم نكربته إكاني إكفانو اسمكمتكا إكمنا هيو جزا دبوه إكمنا إنويها دوه ehe mihaka kaamini nuballewate ikadi gfanuge ibrahime nankirun darikadek menui den tibbe ha befurni ikwana kibain dibodage befurne firihen timbe furun dibodagate ei alqasim wa abdullah wa tayyib mitin befurne anhin hatar befurun dibodagate ei zainab wa ruqayyat wa kulthum wa fatimat mihatar befurne miemme befurne sai ikamnaya maris kajange rusul labande amin